Биздин конституция боюнча дейт, менин конституциям боюнча, мен деген биздин конституция боюнча биз президентти көзөмөлдөөчүбүз, президентти биз алып кое алабыз. Анан менин конституциям жакшы, менин башым чоң, мээм көп дейт да. Качан силер президентти көзөмөлдөдүңөр эле, я? Качан? Өмүрбек Черкешевич, урматтуу Өмүрбек Черкешевич, силер президент, премьер-министр, депутат, баарыңар сүйлөшүп алып, жең ичинен сүйлөшүп алып, ошол жакта ичип жеп эле отурбадыңарбы? Качан көзөмөлдөдүңөр силер? Я, көзөмөл жок болбодубу силерде? Отчет берген киши жок. 10 жыл иштедиңер. 1 жылда 1,5 миң күн болот экен иштеген күнүңөр. Не кылдыңар? Не кылдыңар? 3 миң күн эмне кылдың? Жооп берчи. Канча мыйзам жаздың? Кече саат понедельник 11:30-да барсам, жумушта эч ким жок. Ошо көзөмөлүңөр. Телефон 0707 32 1095. Урматтуу бир туугандар, Өмүрбек Черкешевичтин сүйлөгөн сөздөрү бүт калп, жалган. Өзүнүн гана кызыкчылыгын, жанагы өзүнүн кучасы кучка жүрбөй, кичинекей бир кучка жүрбөйбү? Шүмшүңдөгөн шакалдар. Ошо кучканы эле интерес ал. Аякта эч кандай Кыргызстандын интереси жок, кыргыз элинин интереси жок. Мунун эчтекеси деле калган жок, аброю. Эмне эле чыгып атат билбейм. Азаттык чакырбайсыңарбы бизден деле кишилерди? Не мени чакырбайсыңар? Я, Азаттык. İşte bakay, telefon durdu. Ошондой көзөмөл болбоду, бир туугандар кууратпады. Булар канча элди тагдырын талкаладыңар, канча элдин тагдырын талкаладыңар. Я, канча үй бүлө ажырашты, канча үй бүлө ооруга кабылды, депрессия, нервный стресс деген жаман турбайбы? Адамдарды оору сыркоого тыгат экен. Улуттук байлыгыбызды жоготподукпу биз? Жанагы теке коргоп аткан конституциянын айынан, теке окшогон чыккынчылардын айынан канча адамдын тагдыры талкаланды, урматтуу Өмүрбек Черкешевич. Келсең, келчи мен жаныма. Мен Ош базардын тегерегин, тетиякта кыйнап турган элдерге алып барайын сизди, урматтуу Өмүрбек Черкешевич. Эми мындай аксакал болдуңуз, эми ойлонуп сүйлөбөйсүзбү, урматтуу Өмүрбек Черкешевич? Жанагы эмеңизге 12 жооп жазгам, мен азыр 8-сине эле келдим. Маевскийден акча алганың чын эле болуш керек. Маевскийден акча алганың чын эле болуш керек. Силерде святой эчтеке жок да. Миллионду көргөндө силер мындай замокко түшүп каласыңар да, замокко түшүп. Жана трансформер бар го, башкача болуп каласыңар. Резко жаман болуп каласыңар да. Миллион баксын укканда крышаң аттап кетти да. Маевский айтты да, я тебе дам 1 миллион доллар деп. Аны алдадың да, Маевский да. Бүтүрүп берем, мегакомду алып берем деп туруп, кидайт еттиң да, кидальщик. Кыргыз элин кидайт эткенде кидайт еттиң да. Билебиз да сен кандай кидальщик экениңди. 2010-жылы кидайт этпедиңерби? Билесиңби? 2010-жылы эртишип алып эле жүрчүмес беле Каптагаев үчөөбүз самсалап эле ошол жакта. Мени жаныңардан чыгарчу меселеңер го. Бакай кокуйга тегөрбө жаныбыздан. Элди тынчытып бер, элди тынчытып бер деп. Эстечи ошо күндөрүңдү. Каптагаев жанагы. Карышкыр бар эмеспи? Каптагаев деген дагы. Аппарат жетекчиси болуп отурбады беле? Ошол күнгө жооп бересиңер, ай. Эстен чыга элекпи ал? Мүлк кайда, мүлк? Гиде мүлк? Пулдар кайда, пул?
Ya Karakçılar tonabodunlar büt banktardın barın. Jana tiyakta jön japça kıyşаңдап aytat etigim. Ne kıyşаңдап atat? Aşa. Almaz Sarsenich. Sağa kılmış işin kozgoy turgan bolsok, по жизни çıkpaysın o şayaktan. По жизни çıkpaysın. Sen emez, sen артыңдан paravozom ketet, dalay kişi. Jön otursan kıyşаңдабай. Jana kişinekey emelerinde ağıtpay. Bizdin arıstandarda ağıtsakçı, jaman katu talap çıtayt jöneleç. Jönele, oşonu görüp alıp baldarın bari açısı gelip. Bakay baykay, ayt koybaysın kokuy deşip. Ben jönöletip baratkam случайно. Bul emne talpa dep gire kalsam, janagınday büt emeler oturgan tura. Okşoşkon. Özüňe okşogon. Sizler emne bilbeýibizpi biz? Gelip al Kırgız elin tonop, içip jep, 2010 yılı Bakiyevdin tetrilerin büt mülkün basıp kalbadıňar bile. Karakçılar, anan elge çıkıp alıp akıl aytasıňar. El sizlerin akılıňar dugabı. Çerkeşiç, oynanıp süylebeysin bu. Aytbayın dedim ele koy, un çıkbayla. Jönöle oturayınçı. Tigi kişine kuğuçaç, akılına gelgen ko dese. Jok dağılı akılına gelene gelsin. Anan elge çıkıp akıl aytpay jürüňiz, hurmatly Ömürbek Çerkeşiç. Tetiyakka жооп ber. Жооп ber. Kaptagay, uğ atasın mı beni? Tetiyakta basıp algan mülklerim ne oldu? Göldög pansiyonatlarım ne oldu? Tetiyakta oşto kırgın saldılar. Kırgın saldılar. Biyilik üçün eldi kırgansınlar sizler. Ayabaysınlar sizler. Biyilike jetiş üçün ual soğupko karabaysınlar. Çın mı bayke? Biyilike jetiş üçünçe ual soğuptan korkmayt. Bilesin mi? İyun okuyasın. Oşto. Kuyruğardı kıpçıvap jatmadıňar böyle. Spesnastı tegerektetip alganda. Oşonda bistin jolborstor jürbeýdi elin arasında ele açık ele. Özbeklerge da var, Kırgızlarga da var. Kamçıbek Kıdır Şayış menen Sadır Nurgojoyevich elin arasında jürgen. Sizler bolsa bunkerde jatdyňar. Azımbek Beknazarov degen özüňerge okşogon kutumşuktarsınlar sizler. Kutumşuk dep koyt sendeylerdi. İdiot. Vapşe kişini elderçe bilesin mi Çerkeşiç? Kayakta jüresin sen vapşe aytça adresingdi. Bir süýleşsin barıp. Sana jolugam degen kişi jok. Köp bolup atat ayabay. Özüň okşogon emelerdi çoğult olgan turbaysın dagı. Az ele kaldıňar sizler. Wagtyňar büttü. Doğruňar büttü sizlerin. Ana mintip aytyptyrsyň dagı. Tigi sizler tart albaysın ana, eptey albaysın dep. Eptey albaysın dep aytyptyrsyň. Sen eptey alasın mı? Ya. Sen eptedin mi? Epteyt uşul kişi, epteyt. Uza eptebedi. Geçiresler, hurmatly mekendeşler. Uşintiп çala berettem, жооп berbeseň de bolboýt ayakka. Janagının güýgüspedi, janagy sözüň güýgüspedi. Вообще akıl degen nöl eken de bu güçte. Venetsiya kayakta, biz kayaktay. Ya Ömürbek Çerkeşiç. Venetsiyalı komissiyaga jönöttük. Venetsiyaga emne gerek var Kırgızstardın takdyrynda? Venetsiya çeçebi bizdin takdyrdy. Kırgızdın takdyryn çeçe albay kaldı böyle. Venetsiyalı komissiyaga jönötüş gerek ana. Venetsiyalı komissiya, Venetsiya. Bar sen oşa Venetsiyaga barıp jaşa. Kırgızstan jakpasa, Kırgız eli jakpasa oşa Venetsiyaga get oşa yakaç. Sağa bari bir de sende eştiki gıyık eştiki jok turbay sende. Kokuy koy bul. Ata babam jatkan jer.
Atama Kur'an okutуп ушакта эле Кыргызстанда тынч жүрө берейин дегенди укпай атасыңбы? Ya укпай атасың де. Мондай бир будара иштетип, бир бунт чыгарып ийин деген оюң бар болуш керек, Капыр, капыр. Я капыр. Ошентип бир мондай бир каша чыгарып ийсем деген оюң бар, кара мүртөс. Я кара мүртөссүң, кара мүртөс. Эптеп бир жерден бир жумурткадан кыр чыгарып бир кыргын сүргүн салып ийсем, бир кыргыздарды да бир 500 бир 1000 кыргыз кырылып кетсе экен деп атасың да, канкор. Çıkıp koç. Oroz bayka geliptir. Çıkıp koygulaçı. Ya kankor. Şunda kırgın sürgün salgın gelip atabı. Ya. Ual soğuptan korkpoğun. Ual soğuptan korkpoysun go sen. Kankor. Faşistler de sendey olgan emez ey. Akmak. Faşistler de sendey olgan emez. Seni şaşpa jogorku kеңештен табам мен seni. Akırı табам. Oşaka kişilerge aytıp koygum. Tigi gelgende ele çalıp koyç, bara kalayın dep. Şaşpa. Şaşpa, doğruңар büttü sizlerin. Ömürbek Çerkeşiç, hurmatlı Ömürbek Çerkeşiç. Jana şaykaң menen bir oylanıp koyçu. Bir ötünüç var. Jana erçitip жүргөн şaykaң menen bir oylanıp koyçu. Tetekta binarный деген barken. Binarный. Казино. Oşakta kırgızlar kırılıp atat. Kişine oşol jönde oylanıp koyç. Barç oşakka barıp bir mıyzam жазып koygulaç. Jön ele tişiңerdi çukup ana sotko oynup oturbay. Ne kılıp atasыңар? Ne kılıp atasыңар? Aytçı. Çerkeşiç. Hem ne kılıp atasың? Hem ne jumuş kılıp atasың? Atjot berbayсыңбы? O andığanın ele şu sadır be. Başka jumuşun yok mu sen? Ne deviydi? Kayakta jüröt, hem ne söz ayttı? Sana andığan ele sadır Nur Hoca işte. Özün atjot berçi, pul kayda, pul. Tonop algan akçalar kayda. Tetekten mençikleştirip algan emeler kayda. Kaptagay fököң basıp algan. Pansionatlarım ne olgun ya? Tetigi Kukenden göbele mülk kalmadı böyle. Kurmanbek Salih işten. Hurmatlı Ömürbek Çerkeşiç. Puldar kayda. Pansionatlar kayda. Kayda. Ay süydü etken istayımı. Şu asıl bayla koyun dedim hele. Geçeki dörgününgdü kol tan kaldım ay. Bul adam aytып atpayım mı? Ayığının jolun Ömürbek Çerkeşiç. Oylap atasың mı? Kişine elde kadırın var depçi. Oşentip çıkıp süylögen sayın büt kadırыңды jogotup atasың. Tantıp atasың çıkıp al. Ya emne tantıp atasың emin. Jaşың dele gelip turgo. Jaş bala olsaң iyi deyt elek. Жаңылып atat dep. Kança yıldan beri sayasatta жүрөsүң? Tupoy. Kaçan bir akıl esine gelesin. Kaçan akıl esine gelip adam bolosun ya. Ötüp ketesin je uşunday. Öldürüp alasın özüңdü oylanıp atıp meğe kan kuyulup jana insult degen oor var bilesin mi? Böödө ölösүң. Jön jursöň böödö ölösүň. Mına şu elder güle başladı maga. Şunay. Bayagıle da. Bayagıle tekenin probleması. Var mı sözünüz? Mana bir daha kişilerge az oturup durun o şerde oturup durun. Hazır 4. seriyasını tartalım tuğandar. Kişiler köp bolup ketdi. Makul. Assalamu alaikum hazır. Şimdi su içip es alıp olayınçı.